Ebyona byizireho bwanyuma yaba kansara batano mu district ya Bushenyi abarumu Douglas Muchunguzi orukujwekera abarema kandi obirari speaker ekishanje chwire David Kakama orukujwekera abantu babumbire asingwire Anthony Katwarana orukujwekera abakozi bona Dennis Nayebare obingi barukumanya nkakanyankore orukujwekera Ruhumuro na Arinda Aran orukujwekera abanyakabirizi division kutabariza district ya Bushenyi barukakanisa enjiri ey'obukiiko akaruma kakugaba emirimo hamwe na DEC obwaronzirwe batyo bakaza omu kooti ngu babwiyeho kandi erizooba Deputy Registrar ahabwa High Court Andrew Kabombo yasharamu. Application ezibadde zize leero zibadde za mirundi esatu. Emu ebadde eyagala injunction, endala ebadde ya judicial review ewa kooti ensukulumu ng'eno okubuuliriza mu bikolwa bya local governments engeri batambuza emirimu, endala ebadde ya interim. Kati eya judicial review tusabye omulamuzi ebadde erina kujja nkya agiwadde olunaku nga 14. Eya injunction ebadde erina kujja leero bagiwadde 14 nayo. Naye kooti mu kulaba okwayo okusaba kuno okukulu okwa judicial review ne injunction obutaba nti kuli academic tekulina kigendererwa etaddewo order nti District Education Committee ne District Service Commission bayimiriramu katono okuba ne meetings. Prosper Twebaze mukuru w'entebe ya katano habwa district ya Bushenyi kandi owabira aronzire obukiiko obu yatugira ngu nyumwebazyo government y'ihanga egarwizeyo biliyoni 1,7,600,000 eziyabire bahire kwongera abakozi omu district ahabwa obuvuyo oburesirweho bamwe mu ba kansala. District Service Commission amazina gutwatireyo kwabireho kuhaba bakatwabira ahantu habiri aho mu kooti na Kampala. Kampala buze babeno batubuza nibo bakubuza naha nawe tukatayo kugarukwa mu kwitu kandi muchumanye ku financial year nehwa ndi informed ngu Public Service Commission neza ku expire nga kibanza cyo kwa mushanju nigwera abenerugaho so barufita ho bundi turukujumanya hate mirimo ndikuza kuba as of today terabeho icyo kubanza kachiko tukagahamibwe ecya kabiri sente zibizo garuka Kampala zigenzere nyo mwazyo hati tuzacuruka twakizine ezo zigenzere nyo mwazyo the 1.76 billion. Government egarukire yahereza district ya Bushenyi obwire buke kuba baronzire municipal planner ohikire kandi ngo baba batamuronzire neja kuferwa billion 5.3 na miliyoni 107 eza USMID ezabire zigihirwe kutebekana sorurembo rwa Bushenyi Shaka municipality. Aza kwijo mu Bushenyi Shaka municipality shemikweni senior auditor yeta mwine tubakuza kujubahereza ari substantive. Therefore koje District Service Commission yeroho akaba ho umuntu ari qualifying no bayibahabiri Kampala babikiza ngo umutogo na qualifying koje commission yitu yeroho yani muheza minute of promotion hati USMID yaza kwija eshanga atari horwanye Bushenyi Shaka municipality a billion $540 million ezo bakuza kereza municipalities unit for 53 billion ezenguto drainage hamwe na street lights. So ntujja kureba amageza ganda kutwakubasa gukora taferwa byona emirimo yerenke yatuferire as of today konga taferwa na USMID eturi kureba ngo neja kugasira ejeje face ya Bushenyi district. Bakuru b'entebe za kashatu ba meya b'endembo mu district ya Bushenyi ba kansara nubaronderi guro butembero buzire ngo taroho bwinazi oburukusingo bamwe omurubataye babo bakozire ngo habo kuba marwaro amashomero nebindi tibyacine bakozi bakozire kinabina babushenyi echo muchukwato muchukuri kandi ingaruka shabe abatakabita bipina hansi abantu bakansara banyu mukabatuma mwabohereza murabohereze kwiza kubanza abana banyu batakatunga emirimo because eze sente zabanisa kuyamba ibintu bingi hati zigarakire nyumwazyo billion emwe na miliyoni urushanu. It's a lot of money. Ni commission nkuru omu Uganda na no mu district ako kimanyisa ngo emirimo yona ati yabastaka abantu ayo basabere mu rumo tubaragizeho kujukora nkimanyisa ati nyoka kakanzu omuyirwaro nimbara abakozi kabashatu ko kuza kureba percent
umurimo yabushe health tujya pasenti ya 30 pasenti ya 30 nkinki manyisa ngo hati wazomera seta 4 nimo seta 3 no sanga habashaho abasaho bashatu ahakuye bari bangahi ahakuye bari hari 10 already hinababire basabire mero twazo mu kwezi kwa mushanje esente zibire nza kubahereze mero muzagara nico manyisa ngo twayongera gusasa bacumuna no gushobora cyo niwe ni insasa ngo umuntu ahabuko babantu ababintu ndemero tubanje tubana banje tikikunga n'abanyabushe ari yabasobanyu so they were eager waiting barukwenda kugera mu kankanga service commission yazo immediately abahereza abashabantu bafumu usanga so hatu washanga ngo or part of that eyo kutera ekintu kecho no batakutera honor the chairperson no batakutera speaker no batakutera bakansa kureka no banotera umuntu wa hanze waburije abebembeze nibenda ngu abantu baburijo bagambeho n'abakansara babo abo babasindikire kubebembera bagaruca hamuramwa abantu abantu mbamanya twabagaruza hanze mbamanye mu bacencuri ngo mubasa mubabambe ayibararebe kubona manyu abo nibo binazibira judicial review injunction interim order ibi byona abantu basubita byetegereza cyangwa ibyaragamo byatugasira bita so nkabire nikishaba until today nubwo twazo mu koti hakabaho kurra hakabaho kansa iberajiro kurgomba royals batarukushana habe hembera yo kushaba abebembezi bitu ba councillors because war council okahabera government yo kukoramo nakicyo nkirebeka nkinde cyo kubura hwaho lawyer wabakitabariza nagira ngo habo burungi bwa Bushenyi district no muntu wa burijo habeho kwikirizana aheru ya koti so kitino mushongi twekabararuya hazamo any outside of court settlement cinci maise biri kumnabina kugarukanka hano ninga bitakishire kugira ngo ishonga zakorashe za icyo cyo twenda munonga kandi manya ine kipe ezikutambura mwe tuzencouraging ngo zikomezemo ako yuko twekwijja hano kote neshara mabare mu bakorashe bakansara batanu abatabarize district bayanga kugambira ha kamera zitu kandi ahitwagera kwandikira ebi bona abakozi ababire benda promotions tubakizibona ababire benda kuhumura kirabaske kandi n'ababire nabatekateka kutunga emirimo mu district babe baronzere kinde cyo gukora mpaka aho koti erikiriza akaciko ako kugaba emirimo n'akarkwebembere emirimo ya district kugaruka gukora emirimo yabo omubutongore gasha kwa mayi kwatwachire